bagal ko karing pengawa ko, ne? So, hello ka, anak! Panibayang aldo, panibayong pamag-aral. So, ngeni, pag-aralan tayo in salitang pangimut o pandiwa king Tagalog. Ing pandiwa o pangimut, itiya ing atinggalo o kimut king kakatamong katawan. So, bayo tayo buong pag-aralan, tumerak at magkanta tamo pa, anak! Kanina at mag-aral, pangimut, pag-aralan, salitang atinggalo, makiramdam at makapalo, tupulayin, lalakad, etera, kakanta, mamangan, mangati, gagagatutula, tigalo, aagyo mo, beringan ding pangimo, ikumutmit, ikalo, apintaing pangimot, pupulayin, lalakad, etera, kakanta, mamangan, mangati, gagagatutula, igalo, aagyo mo, beringan din pangimot, ikimot me at igalo, apintaing pangimot. Then pong gagawan kong kanta, original ko na po dito. Okay po? Yan naman anak, pag-aralan tala ding halimbawa ning pangimot. Mangupit, manyipilyo, mag-swimming, manyable, manalbe, mamalo, magtindo, manugse, lulundag, mamiyalong, mandilo, magluto, matudtod, at susulat. Ngayon naman anak, sumubok tamo. So, dapat ikayo naman ning manula nung nanuyo ing papakit na ning letrato. Okay po? So, nanuya kayang papakit na ning letrato ngayon? Very good! Mag-makeup yo! Susunod! Nano kayang gagawan da ring anak king bayabas? Very good! Mumukyat la king bayabas. Next! Nano po kayang gagawan ning lalaki? Very good! Magmaneho. Ngayon naman anak, sabihan nyo nung pangimutya o wali ing papakit ning letrato. Nano kaya ing papakit ning letrato ngayon ni? Very good! Pangimutya uling manguskusya. Ing kadwa, very good! Aliya pangimut ini. Ini kaya anak, nano ni? Very good! Pangimutya ing papakit na ning letrato. Kagaling nyo, anak! Laging tandanan, anak, pag sinabing pangimot o pandiwa, itiya ing salitang atin, kimut o galo, king kekang katawan. Nepo, pandiwa o pangimot. Eyo po kakalingwan ing panemanalbe rin ka na akong learning videos at nung bayo ka pa, please subscribe and like my learning videos and always share. Because Teacher Jane loves you so much, eko po luluwal king dalan, bawal la puring anak. Thank you so much!